razbijanju nekadašnje Jugoslavije 1990. godine, kao i u odlučivanju o ishodu rata, bila uključena i medijska mašinerija. Izazvana srbofobija stavljena u službu nacionalnog egoizma i verskog fanatizma. BBC je objavio da su Srbi napali Goražde. Sreo sam se sa glavnim komandantom srpske vojske u Bosni i pitao ga o tome. On je demantovao ovu vest i ponudio mi da otputujem do Goražda i lično se uverim u neistinitost izveštaja BBC-a. Putovali smo 8 sati do Goražda. Lično sam video da nije bilo nikakvog napada ni bombardovanja. I moram reći da je danas BBC objavio jednu laž. To je samo jedan primer.